Ćao ljudi, novog videa, kao što možete vidjeti, danas ćemo da pričamo o zavisnosti na Instagramu. Toliko smo zavisni od Instagrama da ako neko nema Instagram, drugi ljudi ga gledaju u fazonu. U svakom slučaju, evo pogledajte kako to izgleda kada neko nema Instagrama, ljudi ga... Pogledajte! Prepričano po istinitom događaju. Ćao, ja sam Mihajlo. Ćao! Šta radiš, kako si? Pa eto, dobro, kako si ti? Pa dobro, malo smaranje i tako to. Nego, da te zapratim na Instagramu, kako se potpisuješ? Nemam Instagram. Šta si rekao? Nemam Instagram, šta je tu čudno? Bože budale, bože budale, bože budale. Sada, kao što svi znate, svi koji imate Instagram nalog, na Instagramu smo po ceo dan i samo listamo, like. Bukvalno ja tako, znači uzmem, sad ćete loše čujete, mikrofon je preblizu, ali uzmem ovako listam, like, bukvalno davlje, like. I kad polajkujem sve slike, tu su Insta story. Idem da se uslikam za Instagram. Idemo da postavimo na Instagram. Refresh. Opa! 20 lajkova u sekundi. Nije loše. Samo što ja nemam 20 lajkova za mjesec dana, a ne u sekundi. Tako da eto, to je bilo to od ovog videa. Naravno, ako si dobro, obavezno bacite jedan like. Isto tako, subscribe-ujte se na kanal. Ako želite da nastavim da snimam skečeve, da probam da daily uploadujem, ne znam da li će ovaj video uopšte danas da izađe. Ja ovaj video snimam na Svijetu Trifuna, Dan zaljubljenih, isto je, bukvalno isto, ne želim da vidim komentare Svijeti Trifun dole. Nemojte pisati takve komentare. Hvala. U svakom slučaju, to je bilo to od ovog videa, vidimo se u sljedećem videu. Još jedna stvar koju onda kažem jeste, zapratite me na Instagramu svi. U svakom slučaju, to je bilo to i vidimo se nekom narednih klipova, do tada imate veliki pozdrav. Ćao ljudi. Ćao ljudi, vidimo se.